delegates. Moon ko work Kampala pemiru do ilamba. One pien, you know these privileges. Jame no kiti and gino bow moon enu. So entamone jami do shoot is for free na chamuchene no chamuchene mele tamoni meno no jomi dong you know. Nipi and that bureau chairman. Okay, is it the first time this happening or? It is not the first time this is happening. Jo apol cheko hiko moon. Moon meko boni ni epi homo Ivan. Minister Amoy Betty gave people a van. Amo mi ojovan kere moye. So moon upi homo pi hochawadi. Kajo omedo moy packs. Ame won packs mote apiko moy iyo to hamor kena mita wot kwene ikaliel. So moon upi homo kwene. Kana ha drivers, pocholo drivers. Church boy, enati kwanye chene merati cholo drivers. I mean, you can actually confirm this with church boy. He went ahead to rayo chene Ivan. Tiko boni chene nda rayo ni mecholongo driver. Eto pobino cholo driver. Timi ye jang Jennifer chene ni which was 80 something thousand. Jennifer tiko chene dite robot committee. Me finance wa. Ento enoko bijang kobenio okoboni chene no. It is part of his pledge. Nyeni na po clearing pledge ere. Tiko this is part of my pledge. And the young toad kobokoni no man po bero pledge moon. Pien moon woro ko be finance man nga part of my pledge. And the young tibero open tiko boni pay man moon mi arao chene ni bodjo. Tiko boni chene ni jacho lokere drivers. And the chene ni jotima itoki komo part of contributions me liel. Thank you very much. Maybe as you And I know about po bero fair kedwa. Blood moon di kana weru tungo koi wiye. Piera da du hoya ko. Piera da de ko. Kum gino ngendo pe wi blood moon na tuala. Obana pe kwanyo ko di dano no wena. Pe kwanyo bipi ya me weri wiye ti arema wer baro wi bipi ya bara. We do wi bipi ya me reto bipi na kapeng. Weru buju reto bipi yo ping pien weru pong wi yo. Dua tia donyo ne no blood moon gino pe wi tum do gino do wi oberga pi wa ke da boro me bwalo je kaliel ke kur kwalo chete be kaliel le blood moon in mom kani blood a moon nyingo per wate komi mingara. Langi ko doho poyo no. Ana bino me confessing ni moon ubera ko. Moon, kaiti winya, man queen masiene. Moon, obino mi wani la hadek, I Blue Mountain, kai poyi karama operating Blue Mountain. It's now coming to 2 years. Omi la hadek, utuko bini kele wa Cindy. Dai convincing wani ni ramo kelo Cindy. Business partner anate mi yingo, chene la hadek. Tego ya chimte kabania wini, amio moon cheno ko la hadek. Kai poyi anada uro mu ukeru tohana. Poya bermo, ati nyuti mod business partner na. Etu don ko hibini weho cheni weho ko hadid maichel. Na hechani wan pulutu koro chena yini gao mekelo Cindy. Etu chunye dok nwa lengi roko ke kopo. Etu do ginomia choke lo kopi aha. Ati ami tuko bilangi ni ibera kuo. Da yini kwa loka la hadek. Kaya do extending advancing level le kuo ni mekwalo na hachene mekumu no peber kana haduong lobo da ya ati ani ngwa mege nyimjo. Mege ni no yinde biti ani nga wene yinu eti mito